Kauntiini ya Kajiado aikari matigitwo matari na mawira ni undu wa mithiire kurituha thutha wa barabara guthukio ni mbura na ndaraca guthererio ni muiyuro wa maai MBURA iria ithiite na mbere na guthandana mwena uyu. Mwena wa mapato ya rugongo na itura ria ORGOSUA mihango nirugamite ihinda-ini ria thiku 4 thutha wa ndaraca iria inyitithanitie matura maingi ma Kajiado ya gatagati guthererio ni maai kuria aikari maugite mbura ingithii na mbere no mage irio. Thina ota uyu wi matura ma Sholinke na Nakuru Kajiado ya irathiro kuria mithiire rituhite ni barabara guthuka na mithiire ikarituha aikari matigitwo matari mawira amuginya gutwara mahio thoko-ini ni thina. Imekwama kabisa na watu wametoka katika sehemu za mbali Lodoklani pende zote za Matapato wakienda soko, lakini hapa wamekuja wakashindwa jinsi ya kutoka. So mimi nina hizi viongozi wetu kama Elijah Memusi, tunaomba aingilie kati hii barabara ya Lorngoswa maana imekuwa changamoto sana. Thina nita uyu kauntiini ya Isiolo aikari a wadi ya Garemara aikari makihura kambi thukuru wa secondary wa Garemara Boys thutha wa mĩciĩ yao kũhobanirio ni mwaraho wa maĩ kuria marateithio na irio na indo ingĩ ni thirikari ya Isiolo. Wale wameathirika hapa ni watu 1000 households na ukichukua average ya 5 people per household which is the normal average ni kama watu 5000. MCA wa wadi Peter Losu ni ikitie hoya kuri ikundi iria iratwarithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere mwena ucio kwamba kurugamia tabarĩra ici na guteithĩrĩria andũ arĩa mahutĩtio ni thĩna uyu wa Muiyuro. Kuna pesa Deputy President Gachagua alisema imetengwa na national government na imepeana kwa county. Tunaomba Deputy President kama hii pesa iko patiana kwa counties kama hujapeana ili watu wetu waweze kushughulika because watu wetu wanaumia. Murugamiriri wa mihango ya thirikari kaunti-ini yo Abdulahi Hassan augite thirikari ni guthii na mbere na gukinyiria uteithio kuri aria othe mahutĩtio ni Muiyuro. Hao watu wako wengi na pia hii mali ya shule hayawatoshi, so sisi kama county government tumeweza leta hema ambayo iko hapa na pia tumeleta blankets watu kujifunika kama tunavyojua ni baridi, na tumeleta mosquito nets. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.